Ciana ithano ni nyitagwo kia hinya o muthenya kaunti-ini ya Kiambu, no uhoro wa kihani ati aria matabanagia ciiko ici matikoragwo makioerwo ikinya o riothe ria kiwatho, kuona ti aciari aingi meyumiragia kwaria kana kuhura riboti ikonie ciiko ici. Akiaria hindi ya muthi wa gukungwira mwana wa gitaro gia Afrika, muhuraniri wa ihoto cia ciana gitau augite ciiko nyingi cia unyitani kia hinya kuri ciana nini na iria cihanikaga riria manyina ma ciana matari micii cikoretwo cigicungiririo ni unyui wa njohi ngananie. Kweli zimeleta madhara mengi sana katika nyumba, disintegration of homes, wake hawakai na mabwana zao kwa sababu ya hayo mambo. Susan Esakaite uria thuri ingi ya Kiambu matiganirie cibarua ciao kuri atumia ao kuona maturaga njohi-ini riria atumia ao maracaria mugate wao muthenya. Kwa hivyo utakuta kama ni wazee nyumbani hawashughuliki na kina mama na wake zao na watoto. So watatoka wanaenda ulevi, wanamwachia huyo mama watoto wake awe ni yeye anatoka kuenda kuwashughulikia. Na kukifika ni hivyo mama atatoka na inabidi anawacha hao watoto nyumbani wakiwa peke yao. Na hapo ndipo unakuta kama ni huyo mwanamume akikuja hao watoto wanakuwa exposed. Oho, ni gwetenjukaniro nyingi cia kimucii na guteanirio gwa ciana icungiririo ni njohi ino ngananie. The illicit brews that have been around in our county, and that is why the governor has really been onto this, fighting the illicit brews, so that our people, men, can be able to wake up in the morning and go and work. Agi aria marakumithia ciiko cia unyui wa njohi ici ni mutumia wa governor wa Kiambu Susan Ndung'u. Girifotera Kameme TV, Jita Wanjiko wa Wanjiko.